أجمل فيديو هتشوفه النهاردة. داش میبرد شما ببخشید من چیزه بابا چی شده؟ هیچی همون بابا یادش رفت بقیه پولشون میده. عارفين إن إمكانياته ضعيفة فحب يساعدوه بطريقة شيء. خدمت شما مرا چشمی از چشم افشان ز دست داداش اون برنج که سفارش داده فيديوهاتي بتغير لي مودي وبحس الدنيا اللي لسه فيها خير بغض النظر عن وش التمثيل. از آن